Combined Force ki team na tungan-tungan na mafam singda thiva humba ki thabak chathabada 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗓𝗧𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗡𝗧𝗧𝗧 Security Force singna 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗔 district ki tharoi loktagi local med pumpi 2-inch 𝗧𝗢𝗡 viral ani gomia powder gel 25mm x125 ki ani electric detonator ani magazine yauna local med 9mm pistol ama local med improvised hand grenade ahum local med pumpy ammunition ani fakat pangam lehari amaram dasu 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗔 district ki Vongbal village ki lamjang forest hill range tagi security force singna 303 rifle ama 303 live rounds ani 303 magazine ama stand yauna pumpy medium ama single barrel 12mm ama camo jacket long sleeve ama camo magazine pouch ama camo pant ama haribasting asisu fagat pangam khrei Combined Force ki team na tungan-tungan na mafam singda thiva humba ki thabak chathabada 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗓𝗧𝗢𝗡 fagat pale Security Force singna 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗔 district ki tharoi loktagi local med pumpi 2-inch 𝗧𝗢𝗡 viral ani gomia powder gel 25mm x125 ki ani electric detonator ani magazine yauna local med 9mm pistol ama local med improvised hand grenade ahum local med pumpy ammunition ani fakat pangam lehari amaram dasu 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗔 district ki Vongbal village ki lamjang forest hill range tagi security force singna 303 rifle ama 303 live rounds ani 303 magazine ama stand yauna pumpy medium ama single barrel 12mm ama camo jacket long sleeve ama camo magazine pouch ama camo pant ama haribasting asisu fagat pangam khrei Combined Force ki team na tungan-tungan na mafam singda thiva humba ki thabak chathabada 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗓𝗧𝗢𝗡 fagat pale Security Force singna 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗔 district ki tharoi loktagi local med pumpi 2-inch 𝗧𝗢𝗡 viral ani gomia powder gel 25mm x125 ki ani electric detonator ani magazine yauna local med 9mm pistol ama local med improvised hand grenade ahum local med pumpy ammunition ani fakat pangam lehari amaram dasu 𝗧𝗢𝗡𝗚𝗔 district ki Vongbal village ki lamjang forest hill range tagi security force singna 303 rifle ama 303 live rounds ani 303 magazine ama stand yauna pumpy medium ama single barrel 12mm ama camo jacket long sleeve ama camo magazine pouch ama camo pant ama haribasting asisu fagat pangam khrei